ebi biro mu Karugangamo mu Katete kandi bandize kwego gukora sabuni okubire kushagishirwe abebembezi batari bamwe na bamwe wari yo mwebembezo kebembera abantu bakaguma bajyabo emyaka 5 bakaguma bajyabo emyaka 10 umuntu akarga hakazagwa yo moro akarga hakafari yo moro abantu abo kwebembera icyo gukora no tabigero ko twabegeza keke yo mbavu ngo umuntu no basafiteka keke akasijirika wakacho munju then nyesha kare opaki ngo keke bawe ubutwara duka ebe bintu byo twenda twegeza babacara bisi bareke kushabeza karegana nebindi twego kwakora keke twego kwakora sabuni bwene kurugizo oberi oboro nyona bingo mukayandi abantu bashabiro kwegitira hamwe chwere government okubakwatiraho abacara nimbeta mwena mukore ebintu kebe ahabo kuva president nasibana gambira abantu mukore ebina babatere musente mwekurakuranye n'ikintu kikuru abantu kurengo bege myogeji nambwe n'ikikuru no kureba ngo twabashabera babonaka nko kubine group za group n'ubundi zazitine abantu babaryari na muri group z'abakazo maze bazir class wani basa kubekinga keke zanjenze kusentunga sente yaho insima abantu batamusente omakura gandi obwebembezi bwambara University of Science and Technology batiramano mu kutendeka beji okutamana umukhangahanga hemirimo chweri ibirari emirimo eritechira mushecho muihanga echi kitebakanizibwe gukora okurabira mu nkorensia ebesere University Community Based Solution project tegekatandikaho okureba ngo yahereza omugisha universities okunywana hamwe n'abakozi nanga n'abakozesa aheru mujungu nuko tukweta industries ikigendererwa cyecyo no kugira ngo imyete giti yaneza kweza kushoma beneshange muri yo gukorera ubu enkora ya University Community Based Solution Project yasiyabeje barukurengo mu rukaga abarukutendekwa kandi bakatunga ibyo kutandikiraho bwa nyuma yo kumara emishomo yabo ikirugira muri yeju project ubwa hati no kureba ngo tubine ecyombe ko umutukuza kuba ntuzumburra ibyo gukora kandi ntwegesa abegi mu community hamwe no mu university okugira ngo bahitira ibyo kwekozesa nkecho kureberaho tina musamu trainings zitorakora with the community, we work with the community omu project age echo kurebero toleta nk'abantu barabwa mu field bine business zabo tubereta hanuya tubashomesemo bamwe mu beji abaganyuro mu nkoreji hine batugambire nshomesa mu abana kushanga umwana yaheza kushoma kakushora yaza heru yatakubasa kutunga umurimo akabasa kwataga amagezi agahindura gamuyamba kubasa kwitanisha hebeye entry into the market in Barara, particularly for our environmentally friendly packaging products like paper bags and boxes, and we are happy to now have a workshop production point. Abwa TV West and Adolf Ireka na Susan Charles Sim.